Znači, dobar dan, lijep pozdrav svima. Ovaj mali uvod je bio nekakav šaljiv način da vas uvedemo u temu o kojoj ćemo danas pričati, a to je kompetitivnost spermija i o tome će pričati kolegice Lucija Marija i moje ime je Marijana. Dakle, za početak, to je to. Što je to uopće kompetitivnost spermija? Nekakva prva definicija dolazi od Parkera iz 1980. godine. On je bio britanski biolog koji je uopće uveo ovaj pojam u znanost i on kaže kako je kompetitivnost spermija kompeticija sperme dvaju ili više mužjaka unutar jedne ženke u svrhu oplodnje jajne stanice. Međutim, kada bi to samo prihvatili, to bi značilo da je kompetitivnost spermija zapravo lišena bilo kakvih anatomskih prilagodbi, bilo kakvih fizioloških prilagodbi ili psiholoških značajki, a to nije tako. I upravo te značajke moderni pogled na kompetitivnost spermija uzima u obzir i o tome ćemo detaljnije nešto kasnije. Zapravo je svrha ove prezentacije da vam dočaramo što je to kompetitivnost spermija i kako kompetitivnost spermija, odnosno teorija kompetitivnosti, može objasniti neka tipična ponašanja vezana za spolnost, kao što su, na primjer, biranje kratkoročnih partnera, nekakva reproduktivne organi kod muškarca i žene ili pak nekakve negativne strane, recimo tjeranje na nekakve nasilno tjeranje na spolni odnos. Sad drugo pitanje koje je bitno je što je to uopće uzrokovalo da dođe do kompetitivnosti spermija. Znači koji su to selekcijski uvjeti bili potrebni da se ono razvije i smatra se kako je nekakvo najbolje objašnjenje da je kompetitivnost spermija nastala kao odgovor na ženinu nevjernost, da opet smo mi krive. Radi se o tome da je, znači, ta žena nevjernost morala biti jedan duži period u evoluciji postojati kako bi se adaptacije na to razvile. Ženina nevjernost se pojavljivala tijekom evolucije i zbog toga su se i razvile adaptacije na nju. Sama svrha nevjernosti za žene je imala smisla, naime, radi se o tome da su one, ukoliko su imali više spolnih partnera, mogle na taj način osiguravati sebi resurse, konkretno hranu, ili pak ukoliko su i bile sa nekim spolnim partnerom, koliko je on odgajao njihovo dijete, na primjer imao je resurse, ali možda neki drugi mužjak je imao bolje gene i samim time su povećavali šansu da će i geni njihovih potomaka biti bolji i na taj način imati veće šanse u prirodnoj selekciji. Sad, što se tiče nekakvih današnjeg stanja, iako možda bi rekli često da smo mi nekako monogamno društvo, postoja jedna studija koja je, znači, 1999. godine provedena u Britaniji, koja je pokazala rezultate da zapravo 9% ženske populacije je zapravo reklo da je u tijeku prošle godine imalo istovremeno spolne odnose sa više ljudi, znači paralelno, što zapravo prikazuje da postoji promiskuitet i u modernim društvima. Mužjaci su dakle morali stvoriti adaptacije na takve uvjete jer bi u protivnom imali zapravo ne bi imali koristi od toga, jer bi se moglo dogoditi da oni, na primjer, odgajaju neko tuđe dijete, samim time smanjuju vjerojatnost sebi da prenose svoje gene na sljedeće generacije. Kako bi se to dokazalo, provela su se neka istraživanja, važna su korelacijska istraživanja koja su zapravo uspoređivala veličinu testisa u odnosu na veličinu tijela kod primata u odnosu na stupanj polijandrije u društvu. Znači, ova gornja slika prikazuje nekakve te rezultate, gdje se ovo veličina testisa, ovo je samo veličina mužjaka i radi se da kod gorila, recimo, koje karakterizira da žive u malim skupinama u kojem najčešće postoji jedan alfa mužjak, postoje mala veličina testisa u odnosu na veličinu tijela jer ne postoji opasnost od kompetitivnosti. Samim time stvaranje adaptacije na to nema smisla jer su adaptacije zapravo skupe za proizvodnju, dok s druge strane kod takozvanih bonobov čimpanza i običnih čimpanza ta veličina testisa u odnosu na veličinu tijela je puno veća, iznosi skoro 0,3% veličine cjelokupnog tijela jer je kod njih polijandrija jako izražena, a čovjek se u nekakvom tom omjeru nalazi negdje u sredini i postoje podaci da je veličina testisa kod muškaraca iznosi otprilike 0,68% u odnosu na veličinu tijela i samim time se želi zapravo pokazati kako je polijandrija imala utjecaj na stvaranje adaptacija na kompetitivnost. Osim tih korelacijskih istraživanja, svakako su bitna eksperimentalna istraživanja, jer kod njih možemo nešto govoriti i o uzročno-posljedičnim vezama. Jedno istraživanje iz 2001. godine zapravo je pokazalo
Znači, radilo se na način da je postojala eksperimentalna i kontrolna skupina. Eksperimentalna skupina se znači, sastojala u većem postotku od muškaraca, a u manjem postotku žena, što znači da je postao velika opasnost od kompetitivnosti spermija, dok u kontrolnoj skupini taj broj mužjaka i ženki bio izjednačen i zapravo se dogodilo da vrlo brzo, znači u nekih 10 generacija kod tih muha stvorila se znatno povećanje testisa u odnosu, kod eksperimentalne skupine u odnosu na kontrolnu. Jedna od prilagodbe su i fiziološke prilagodbe na kompetitivnost spermija. Dokazi postoje da postoji znači, fiziološke prilagodbe, ali mi ne znamo još potpuno mehanizme koji djeluju na to. Prvi su to spomenuli Baker i Bellis, iznijeli su hipotezu da što je veći rizik kompetitivnosti spermija, postaće veći broj ejakuliranih spermija kod muškaraca, što ovdje taj graf prikazuje. Naime, oni su dobili visoku negativnu korelaciju između postotka vremena provedenih zajedno između partnera i količine ejakuliranih spermija, što bi značilo ako su partneri proveli manje vremena zajedno, bilo je veća ejakulacija spermija. To je pokazalo istraživanje sa štakorima, gdje su štakori bili stavljeni u kaveze, partneri, i bili su odvojeni žicom, tako da se nisu mogli pariti. Kada su omogućeni uvjeti za parenje, štakori koji su se parili sa partnericom koja je bila u istom kavezu s njima, izbacivali su manje sperme od onih koji su se parili sa štakoricom koja nije bila s njima u kavezu. Osim prilagodbe u količini sperme, postoji prilagodba u kvaliteti sperme. To jest, značilo bi da je kvalitetnija sperma onih muškaraca kod kojih postoji veći rizik za kompetitivnost spermija. To jest, više su morfološki ispravni spermiji i veća je pokretljivost tih spermija. Zašto kažem morfološki ispravno? Zato što spermiji nisu unimorfni, oni su polimorfni. Postoje dvije teorije zašto je to tako. Jedna od teorija je ta da je to rezultat meiotičke pogreške, a druga teorija je ta da postoji podjela rada između spermija i to na one koje služe za oplodnju stanice i kamikaze, to su oni koji su blokatori i uništavaju spermu drugih muškaraca. Sad, postoje nekakvi preliminarni dokazi o tome jer su u reproduktivnom traktu miševa pronašli da postoje nekakve različite proporcije broja spermija na različitim mjestima. Također, postoji i druga strana priče. Smatraju Moore i suradnici da to jednostavno nije moguće jer spermiji nisu razvili nekakve kako bi to rekla, nisu razvili mehanizme kojima bi oni mogli spoznati da je sperma to drugog muškarca, a ne njihova. Psihološke prilagodbe na kompetitivnost spermija znači da bi se muškarci ponašali na određen način, moraju postati neka mehanizmi koji će ih tjerati na to. Sama informacija o tome koliko su oni proveli vremena sa ženom može djelovati na to da će on željeti što bržu kopulaciju sa ženom, ali također pokazali su da muškarci koji su bili manje postotka vremena sa svojom ženom, ocjenjivali su partnerice privlačnijom, imali su veliki interes za spolnim odnosom, također su smatrali da ostali muškarci žele imati spolne odnose sa njihovom partnericom. To je znači oni su razvili te mehanizme kako bi što brže imali spolne odnose.